esas vakaları aqta tarif etmenge azzarmız. Studiyada men Sultan Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Bugün Kırım'nın bir koşasında geçken asırının 44. senesi yüz bergen facialı vakalarını başlarından kanunsuz sürgünlükünü geçirgenlerini, vatan toprağımızga kaytıp olmaganlarını, sağ kalganlarını ve ağırlıklarga karamanca dayanganlarını angalar. Bizim burcumuz bunu hatırlamak, unutmamak. Tamam, bu adamlarının tırışuvlarının biz ana vatanımızga kayttık. Bugün mayısının 18'i Kırım halklarının sürgünlüğünde elak olganlarının hatıra konudur. Bütün yarımadada matem tedbirleri geçirili adamlar öz dualarında kanunsuz sürgün etilgen vatandaşlarını hatırlaylar. Koronavirus hastalığı darqalınuvuna bakmadan Ahmedjet'te birden 3 aksiya geçirildi. Tafsilatlar hakkında Nevbet Tekeliv hamızını seyir etiniz. Kırım halklarının sürgünlüğünde elak olganlarının hatıra kunu Anyanevi çiçekler koyuluğundan ve sükunnet dakasından başlandı. Конечно, вот сегодня вспоминают люди своих родных и близких. И вот День памяти, наверное, в этот День памяти мы должны сказать, что из всего этого вынесен урок, наверное, прежде всего, органами власти и вообще обществом на самом деле. Поэтому в российском Крыму миру быть навсегда. Наверное, вот главный урок, который мы должны из всего этого извлечь. Уважение к друг другу, к традициям, культуре других народов, которые проживают на территории Республики Крым. Вот это залог успешного развития республики. Мы этот залог должны сохранить. Yıl 18 Mayıs günü geçirilgen matem tedbirleri Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nde gayırdan teklenilü abidesi yanında başlana. Так как мы народ созидатель, безгранично любящий свою родину, свою большую страну, мы нацелены на будущее. И этот монумент и взывает к тому, что мы через знания, через боль, через страдания, но все-таки через знания, через дружбу, через любовь к людям устремляемся к звездам. Bunun bir sırada bu günü Kırım ve Ahyar Müslümanlarının muftisi Hacı Emir Ali Ablayev çıkışta bulundu. Bizler yapacağımızın en güzeli bugün o geçmişlerimizin ruhları için devamlı okuyacağız. Dualarımızdan esirgelmeyeceğiz. Her zaman onları anacağız ve onların ruhları için hatimler ve dualarımızı boş bırakmayacağız. Elbette ki o facia hiçbir zaman unutulmasın ve kıyamete kadar da bizim nesillerimiz onu unutturmasınlar. Çiçekler koyulup merasimleri Cumhuriyetimizin çeşit köşelerinde, çeşit mesken yerlerde ötkirildi. Во всех муниципалитетах, около всех памятных мест будет проходить траурные церемонии. Главное – это сохранить память. И чем дольше мы будем хранить эту память, тем дольше у нас будет надежда или вера, что этого никогда больше не повторится. İsterim ki, şimdi Kırım'da yaşayan halk endi ayakta turup rahat yaşasın, birlik beraberliğini unutmasın ve şu sürgünlükte çeşitli yerlerde olan insanlardan tilini, urf adetlerini öğrenip milletimizin mayasını, kıymetini bilsinler. Vernadskiy adına Kırım Federal Üniversiteti'nin Nebatat Bahçası'nda yerleşken sürgünlük kurbanlarının abidesine de çiçekler koyuldu. İlk sefer adam böyle az oldu. Aksiyanın iştirakçıları maskalar ve kolçaklar giyip özara mesafe kaldırdılar. Tamam, bu yerge 76 yıl evvelsi Kırım'ın Cenebi yalısından ve Ahmedjet'nin etrafından adamlar getirildi. Ve mından ise Orta Asya'ga ve Ural'a yolanıldı. 1941 senesi Kırım'dan birinci sürgün etilgenler Almanlar oldu. 42. senesi ise Romalılarını sürgün ettiler. 44. senesi 18 Mayıs günü böyle belaga Kırım Tatarlar uğratıldı. Tamam, şu yılı yazda ise Ermeniler, Bulgar ve Almanlar sürgün etildi. Bugün Kırım halklarının sürgün etilgen hatıra gününde milli medeni muhtariyetlerinin vekilleri, Kırım yolbaşçısı o günde Kırım Tatarlar Şurasının azaları ava toplarına tileklerini yazıp, onlarını beraberlikte köke uçurdular. Herkes öz tilinde yazdı. Так как мы запускаем шар во Вселенную, я сделал обращение к другим цивилизациям, чтобы они не допускали ошибок, которые сделали земляне, и в том числе в процессе депортации. А землянам пожелал мира. Я написал на шаре по-гречески Ирине, по-русски это мир, мир во всем мире. И мы его отправили туда наверх, чтобы, может, какие-то другие цивилизации тоже понимали, что мы живем в мире и согласии.
Сабадан Милет телеканалы Веватан седасы радиосының эфирінде марафон олып кечті. Студияның мұсафырлері Девлет Веддин эрбаплары, рессамлар олдылар. Қырым татар медениетінің сақланылуы ве Девлет бұл процесслерді иштирак еткені ақында сөз үрсетілді. Бұнен бір сырада 44-ші сененің дешетлі вақалары қатырланды. Сүргінлікнің шатлары есе Қырым топрағындан кетіп, ғұрбет ерлерде насыл омур кечіргенлері ақында тариф еттілер. Ешіл ада, güzel Қырым, менің ана ватаным. Фаджаның ғайыпларына ведешетлі ақыбетлеріне бақмадан милетіміз ватанында яшай. О ағыр күнлеріні көргенлерінің әждатлары Қырымға қайтып олдылар. Ве оларны ич бір вақыт ұнытып оламамыз. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Арсен Фукала, Милет үшін. Майыс 18 әрбір Қырымлының юрегінде ағырты доғырған бір күндір. О Милет Веддин мен сөплігінен бағлы дегіл. Бұматем күні Жүмхуриетінің ибадет ханелерінде дуалар оқылды. Уч конфессияға менсуп дини лидерлер 18 майысының фаджасы ич бір вақыт текрарланмасын деп дуалар оқыдылар. Уч конфессия мусульманлар, яхуди ве христианлар чешеттілерде, ама бір умуми мақсат еле сүргінлік деверінде елек олғанларының рухларына дуалар бағышлайлар. Афсос ки тарихтеки бұл қанлы сәйфлер енді сілінмес. Муфти ярдымчысы Раим Гафаров айтқанына көре оларны ұнытмаға ақымыз жоқ ве бүгін самоизоляция режимі себебінде невлерімізде оларны аңымақ керекміз. Бүтін Қырым бойынша районда жүздер дағытылды. Tabii ki bu facia kıyamete kadar unutulmayacak. Biz onu unutmayacakmız ve her şey yapacakmız ki böyle facialar bir kere daha hiçbir yerde yaşanmaz. Ахмеджетнің баш равины қайт еткені кібі бөлі күнде бірдемлік. Қырымда чешет медениетлер бір ерде яшап, ем қуванчылы, ем де кедерлі күнлері берабер кечірілгені таздықлай. То, что мы сегодня провели молитву в честь День депортации, это говорит о том, что весь мир — это как одна большая лодка, мы каждый отвечаем и несем ответственность друг за друга. Ахмеджетнің ең бұйық православ ибадетханесі Александр Невский келсесінде сүргінлік деверінде фани дүнияны терк еткенлерінің рухына дуалар оқылды. Ахмеджетнің ең бұйық православ ибадетханесі Александр Невский келсесінде сүргінлік деверінде фани дүнияны терк еткенлерінің рухына дуалар оқылды. Владыка Калиник ярдым асыр девамында ватанından айрылған халқларының ағыртысы бір жүректе ақ солуна деп қайтетті. Мы все являемся жителями Святого полуострова. И пусть Господь дарует здравие всем тем, кто претерпел, их сродникам. Ел Қырым муфтилігі матем күніне бағышланған дуа кечере бүгін меркези жамиде онлайн шекелде кечті. Оны Милет телеканалы ве Ватан седасы радиосының жанлы эфирінде көстерділер. Yayınlaf içtimai ağlarda Qırım muftiyliginin sayflarında de alып barıldı. Haberler takımı Millet için. 1944 senesi 18 Mayıs günü dünya tarihine dehşetli facia gibi ebediyen kırdı. Bu vakayını İnayet Ramazanovanın Kurantası da başından geçirdi. 85 yaşlı kartana o vakitte balaydı. Tafsilatlıca Ayşe Şulakova devam etti. 44-ші сенесінің 18 майысында Қырым топрағында Қырым татарлар қалмады. Орта Азияға ве Уралға 200 бинден зияды адам қанунсыз сүргін етілді. О вақыт Қырым татар кішілері Совет ордусында женклеше еділер. Тек Қарасув базар ве Қарасув базар районындан 18 бин адам сүргін етілді. Инайет Рамазанованың Құрантасы да олардан бірісі. О геченің вақаларыны пек яқшы қатырлай, чүнки 9 yaşında балайды. 2 солдат тақылдатып келдер. Давайте, улица, выйдите деп бақырладылар. Бірденесі өзбек екен. Өзбек екен, ана орыс сойы башқа evimizге кіріп кете жатырған вақытында баққанда, бұл бізге өзбекше, анама өзбекше сөйледі. Апа, сіздер біздің жаққа кетесіз, сіздерні атмажақлар, керекшілеріңізді бек ұзаққа кетейжексіздер. Аш алыңыз, ұрба алыңыз. Evdetек ана веонын уч баласы buluna ediler. Кичик Инайетны туғанлары ile mal vagonlarına yüklеп ғурбетлікке yolладылар. O vaqt babası енді Sibirге сүргін етілген еді, ағасы ise uzaq yerlerde komur қазайды. Bir vagonға тықтылар. 18 қорантайдық bir vagonda, bir көшечікте отырамыз. O өлгенler болды неғадар. Şu ұрбасы тақымман vagon тоқтаған вақыт не ал барып ташлайлар. Не көму бар, не бір şey бар. Қайда көму?
Ана біреуі тоқтаса суға жуырқлай, біреуі тоқтаса ашқа жуырқлай, өтмекке жуырқлай. Ей, ярабым, не күннер көрмедік. Ана шайтырып 18 сутка дегенде келдік. Рамазановлар қорантасы Өзбекистанға тушты. Оларны веда уч қорантаны жами азбарындаки кичик бинаға ерлештірділер. Айлесіні ачтан куртармақ үчүн Инайет битанын анасы колхоз рейсы ярдымчысынын евінде чалышайды. Бу элеликнен жанларыны куртардылар. Қалған теран өтмегімі, бір каса шорбамы біздеріні ашатмақшты. Қолындаки yüzüklерін сатып, арпа ұн 5 кило берер еді. Buğday onu 3 kilo verir edi. Sürgünlükнің бірінші yılları en kıyın еді. Açlıktan ve hastalıklardan halkımızın yarısı elak oldu. Küçük Inayet'nin anası da sağ kalıp olamadı. Mına bu kişkene akamman, bu Setmer degen akay, ana ölgen kişilerini alıp barıp kömer ediler. Yarım metre kömmege çareleri yok, kalmağa çareleri yok, takat yok. Sabasına barıp baksalar şakallar aşar edi ana öllerine. Onday күннеріні көрдік балачықым. Инайет Рамазанова эрте буйды. Женг вақытында партизанларға ярдым етті. 6 yaşında tütün tarlalarında son hürbetlікте sıcak güneş altında çalıştı. Buna bakmadan otasil aldı. Akayға çıktı, 4 balanın anası oldu. 40 yıl aşçı olarak çalıştı, o emek veteranı. Er vaqt Kırımға қайтмақ arzusu ile yaşadı. Vatanға tek 80. senelerinin sonunda avdet oldu. Tuğan teke köyüne de gildi, Cankoy rayonunun Jadra köyünde yerleşti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Kur'an-ı Hakim. Şimdi Inayet Bita 85 yaşında. Er sabasını duadan başlay. Yasin suresini okuy, Allah'a teşekkür bildirip, ölgenlerini anıp, onların canına dua bağışlay. Son namaz kıla, Ramazan ayında ise oraza tuta. Endi vatan dep keldik, vatanға yaşamak kısmet etsin. Cenk bulmasın. Ortalık amanlık bulsun, paçalarga insaf bersin. Ya Rabbim Allah'ım. Dünyamız tinç bulup yaşamak nasip eylesin ya Rabbim. Uzun ömür devamında Inayet Ramazanova çok kıyınlıklar geçirdi. Lakin buna bakmadan kulüm sürmege ve ömrünün er dakikasına kuvanmağa toxtamay. Ayşe Şulakova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Naciye Bekirova 12 yaşlı bala olғанда Kırım'dan ayrılıp acısını sezdi. Yaşlıktan ormanlarda terek bıçaydı. Urbetlikte ağır çekişlerden son Bekirovlar korantası nasıl etip Kırım'a kaytkanları hakkında Muhammed Zikiryayev bile. 44 senesi Bekirovlar korantası bütün Kırım Tatar halkı kıbı vatanından sürgün etildi. Baksaray'dan bizim uyumuzga kirip geldiler askerler. Biz yoklaganda uyatıp. Anam уже вот balası doğacak. Bizde 2 balamız. Ben Aliye degen kardeşim var edi. 37 senesi doğan edi o. Bizlerin döşekten turguzup bizim sabiraytız vam 15 minut dedi. Bekirovlar Uralga tushdilar. Babası jinnikte olgan vaqt 12 yaşlı bala ormanda çalışmağa mecbur edi. Qorantada o bir o'zi çalışaydı. Bir adamga berilgan 200 gram otmek yetmeydi. Ben kız kardeşim 10 yaşında açlıktan öldü. 46 senesi oğlan kardeşim öldü. 47 senesi kız kardeşim öldü. 47 senesi Mart ayında beni babam kaçıp geldi Guryev'den. Babam kelgende men kardeşim yeli yataydı. Bu kelgen son öldü. Açlıktan. Açlıktan. Men yeli уже жүрдім. Gurbetde keçirilgen yıllar başta Ural, son Uzbekistan, andan ise Novorossiysk vetek 1989 senesi Naciye Hanım Qorantasının Kırımga kayta. Şimdi onun 10 torunu ve 22 torundan torunu var. Мы очень любим свою хартанашку. Я учусь в 4 Б классе и желаю ей крепкого здоровья, счастья, чтобы еще много лет прожила и радовала нас. Bizim telekanalımız Bakşisaray rayonu Markur köyünde doğan Naciye Kartananı kayırlay ve ona tuğan toprakta uzun ömür tiley. Muhammed Zikiryayev, Rafael Vahidov, Millet için. Bugünkü bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız hayırlı akşamlar.